Ibizo lesibongo. Elami. UTshinga Dube. Aba badube lingasitshela ngobaba uMalinga esiyambeka eRose ekhaya kusasa. uMalinga indoda eshiye isifundo esimangalisayo ngobe iyakwazi lokhu wayesigqoka kodwa-ke wafundisa abantu ukuba isigqoka akuthi wena-ke usuphelele lapha emhlabeni wezinto eziningi ezimangalisayo abaningi abanemizimba epheleleyo bazenele njalo kade active kakhulu into ze-politics njalo inceda kakhulu ezinye izigaba. Ukhona onye engingathandi ukukusho? Hayi ngifundani labo abanjalo abayizigoga abafunde kuyiMalinga ukuthi ukuba izigoga kwabo akutsho lutho ungenza konke okwenziwa ngabanye.